Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajinyo jing tip Bagatol Plaza kabadon hayalong West Gentle Hills District kalas dang ban shimpisa biang nakikali jong kibriyat nagatika district kumjo na East Gentle Hills District. Hadian bakalapen sangya banle ikanika kam lakat tukat nusnam namar kajing tuklar ki kunhun seng bhalang nakalyang kindong song snong harin kat kajing kersan ki seng kinong nya kali kamai nalor ki seng bhalang bakentop ya ka JNC ka PSM ka HYC nalor ki riushiman hakakat santri ujemmang arjar apun riu kilalum lang hajan ketika tol plaza ban penpau kajing persya halor ketika kam. Maria kod kajing lang kipat ba nalor ki kenhun baper kila tur sa ketika tol plaza ban pa sange ya kajing krong pisa na barok ki kali kibade yat na ketika district hakaba kila khang talas mdonnya ka. Kam hadin kene kala don kajing kran hakapor jan mit hapreng umani ja jo ketika tol plaza bat kipat ba lambat ki seng bhalang bat na kajing kran lami karai ban sange no kajing krong pisa na ki kali badon ya ki number ML North South bat ML Khatway. लॉन्च किया है उसको आप विड्रॉ करना है और एफआईआर विड्रॉ करके उसके बाद आपका जो सीनियर अथॉरिटी है उनको बुलाइए हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको हम 5 महीना दिया है। नहीं अभी तो दीजिए कि विड्रॉल करने के लिए जो किया उसको विड्रॉ के लिए उसको टाइम दीजिए थोड़ा। ठीक है वो तो नहीं है जो किया वो तो नहीं है उसको आने दीजिए तो बात करो उसको। जो आ गया वो आ रहा है अभी आ रहा है। हाँ बस 1 घंटा वेट कर लो भाई, 1 घंटा ज़्यादा नहीं 1 घंटा और इतना टाइम वेट कर लिया तो 1 घंटा कर लो भाई। फिर भी आपका ऑफिस बंद रहेगा। आपका पहले में फ्री है तो अभी आप लोग फिर स्टार्ट किया है पैसा लेने का। वो तो सुनिए कितना महीना 5 महीना हो गया ना तो फिर आप लोग ऐसा फेयर करता है। क्या करना पड़ेगा बंद करना तो ML04 और एग्रीमेंट करना पड़ेगा। नहीं 5 भी अगर उन लोग का आईडी होगा यहाँ पे तो उन लोग को छोड़ना पड़ेगा लेकिन बाहर का ये करो सुनो 04 ML11 पहले भी बात करते तो क्या करना पड़ेगा जो पूरा पैसा बोल रहे हो ठीक है और ठीक है ये दो ही सिस्टम ना 04 और नहीं एग्रीमेंट कोई जरूरत नहीं है। क्या अगर फिर से करेंगे तो फिर आप लोग हमला कर दीजिए, बंद कर दीजिए फिर से। अगर हम लोग चालू करते हैं तो आप लोग फिर से बंद कर दीजिए। नहीं हम बार जाना पड़ेगा ना क्या? नहीं बार नहीं, आप देख लीजिएगा ना एक बार तो इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए, आने दीजिए। जो हमारा नाथन जी है हेडमैन है, लोग आने दीजिए, बात कर लीजिए। हम अपने तरफ से तो चलिए बोल दिया कि छोड़ देंगे। अभी बात करो है इधर में आना चाहिए ना। आधा घंटा वेट कीजिए तो इतना हम लोग 3 घंटा हो गया। लेकिन बात करने वाला जो था वो तो निकल गया। अब मैं क्या बात करूं आपसे? मैं तो ऑर्डर भी तो नहीं दे सकता ना।
मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, थोड़ा मेरा अथॉरिटी नहीं है कि ऑर्डर दे इतना सकता टाइम थे आप कम बुलाने थे। अगर आप नहीं दे नहीं सकता तो यहाँ भाग जाओ, यहाँ भाग हम लोग बंद कर देगा। बोला था। आप नहीं सकता तो हम लोग बंद कर देगा डायरेक्टली, वही बात है। कितना बार बात करेगा? 5 महीना। हाँ 5 महीना ना। आप लोग कौन एक्सरसाइज किया है यहाँ में? कौन एक्सरसाइज ये सुनिए सिस्टम सब बंद करो। बंद देख लीजिए। हम लोग सब ठीक है बंद कर। चाबी आप लोग रखिए या मैं रखूं? चाबी आपके पास रखो। चाबी मैं रखूं या आप लोग? हम लोग Kamga Joint Action Committee kawada pengki ini da khut pekba we neiman go skiat kamga Joint Action Committee tangwa sasuk khajiak na perdi kam kesing kayong i nga to presiden yung ga Jantia National Council Western Sun da na perdi kuble ya ki member yung ka nang kitkam jiwa klik do yung ka si yung dewan kersan la kuble kerpang na ya ka SYC JSD wada kersan yang kuble ya ka PSM wada kersan yang de yok sket ukhaj ya jingjob kamjo kuble ya ka Meghalaya indigenous woman di yo yu khai ya jingjob ya kamjo ya ki association kari Torres na yuksi sapai de kerchan ibarbor man gipor nele ya wan gi krui de kuble ya ki wayak kari kamjo kita laga than mo gayau sa sniang motor chi kuble ya ki hile ki pajba na ki chnong pasi ter wadayawan lang hagani gatau de kuble ya ki wahe usin kau marikot parian uman kau lokal MDC na sa sniang kuble yau manihi tengkan uman kau bru pajba yang gawa mesin ini gesngi de kamjo ya ki pajba mi khok khmut khokmat kamu de khut pajba ne gesngi da dapat jingmen go kro hirup wa uni uhe yang getol get amlang wa ne kesngi ado ne kejan met de yo ya kejingjob katkam wa ne benta yang ke rilum jantia yang urok kubi da nagaleng yang uni uhe tol get resnyau pi dap khana chuau woto ne dau diwan ini depan doong ladok mentu kesngi uman go yaki ML04 ML11 moy de him kajna doong ya ketai ke FR wada FF da boki da ujor ki nga hapo yang ke traffic cell kramer ya ketai pun hejan met apo arbuso genta daulai pendam gika de ne benta yang ke order kawa de chnagi hapo DC upami kini dadap ya ketu ulai pendok ki hapo yang katu kat nisngi don hi dadap ne te yo chna thame katkam kejingkwa wadakular le dauni utre kini tolget te duit te don hi ngasnyau na kliang yong cipai ki wobon ki bru hapo yang gerilum jantiang deyu renti bi hakno kapor man go kejingjob na benta ke imlang kesalang kayok kekot hapo yang gerilum jantiang
आप जो और अभी से ML04 और ML011 को कोई टोल टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये आप लोग का डिमांड था कि इसको फ्री में छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ का सब लोकल गाड़ी था, इसलिए तो मैं आज से और अभी से इसको बोल रहा हूँ कि आज से 04 और ML11 का पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और जो आपके विरुद्ध में जो FIR किया गया था, मैं उसको 24 आवर्स के बीच में उसको विड्रॉल करवा दूंगा। और बाकी जो DC साहब से जो ऑर्डर मिला था कलेक्शन के लिए, तो वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करके ऑर्डर का कैंसिल करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। Tone kesi ka khatsan tarik yang unu benai wa nuru daman ko kasi sa jingkenmo yang ka ki kamai turis andre nagijing ya luti yang ka JMC bat hajoi por re amlang le ki kantu kan ki sen balang ha hajoi por ka KSYC je district bat ka PSM bat hajoi por le M ki sen balang ki sen balang fer But hajui por hagijing ya luti yang pin ni diwani chemi wo he yang ka tol gate ni ka jing wa yang hadin wani chemi DC memu ye chem e garai han lai chemi wo he yang ka tol gate han di the man so yang ka jing ku baru so yang jing dok des now dap jing pen wo pro ini yang di kamai kari hajui por namano kamu presiden yang ka Yorkshire Spy Association Andre na kajing ya lutin yang piman ko bojok dai ko pe chipun ya yang hame hi bamon umanu ko presiden yang ka Western Sun yang ka JNC dai ko play pi chipun wada nok tilang pi bar hejui por le wada job ye gini lamba kajing crash tong yang pi bar hejui por le nangkong kia ka contoh i ko mai keri to ko lai man kasni ko yo lamba ye gini ko toket Lamba kajing crash tong kajing ya luti yang pi andre na do mestep khmat kar kam popular ko he yang gotol kit ML04 wa GML khabim dok ri usu dem sam yo kan teni wang sibun tobla em lang pi nu gi kam gi pi crash tong pi kham jo ka bha kam ya kim lang salang yang ka rilum jeng tia bat yang ka state hero ko wi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia Kan nutrition bakam bhag, kajing im bakam bhag, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.